Amasan tukum sang ni le som ni hi lalpan lamdang devin ei pui tunga lamdang devin imau ei pui pek zel na laya himale ziti gol hun pha I bol kha ngai lobo bol ding ale ila ngai tu khak u hidin kaging chapo lalpan je gol bol thei ding ei pui zegin zigol ei pui tu I pau pathin amasa tagin lo pina sohena evak pe masa hi tuni zigula huni mat naw hin Easter Sunday program ding hi alasim zo sale tamai theidin kaging cha himal lalpat kumdang gol lovin sim dan za chu mini sim saga e mat saga abang chuile ipathin hin e wa dinga apha a he e bol pik nom zel hi tin ka ngai tu a ki pa ka sa e zon twin kal huna hin tu kum sang ni le som ni a Easter Sunday thu cha ngai thading te ho zo si lalpa jesu minin chi bai kaun bu ma sa hi tunia hin igen ta golun e mau doi gol pang lo kein lalpan ama doi dan zogin ama phatsak danin timai hitin e puya e chon e tunia hin Easter Sunday hi hen khat chu I ho he the pat alamang ta hitin kele pathin zalin kanula kapa ging tu ahina to kitonin ka ho het ma in ging tu in ka min alaki zikluta ziti dan chun kum som gup ting lam ding hi Easter Sunday ho alaki mang ta hin ka he ahila tu ni huna hin lalpan ziti gola inimat te ho danglam deu imat sakna to kitone hin I khovel din mun ho ngai to komin lalpan bangol I het sak nom I hin nawa I ping nom om deo ti ngai to na ni komin tu I ngai to khom di ho ilalpa Jesu Christa thina zo athokin na thu ho ngai to khom dingin ka hung kisa echun Jesu igen mawin tulai khovel thil to kiton neu cha kawak sulang noma tulai taga iboinaw hi hello le umpowa gen tam ngai po coronavirus itidim covid-19 itidim hin la kawak gen mat nom awma zinat na hi avei lo thei tam pi awma avei te ho ye de hile khovel population to te in chu ken atom lamin kawak ngai tu a avei lo thei dinga thei chana ki veng panla hedi chon police te ho doctor nurse te ho panalak sago hedi chon za chum chun panlak na oma pathin zalin athi amang bangzar hem ala tamale avei lo ding le tampi din ka ngai tu a hiti lam chun ke ka ngai tu na kawak koi soda ahin la je nat na hi Adam le omta zeban chun veilo theile hi je to kitona chun Jesu Christa thokin na chungchang ingai tu masangun iwak hen masak diwa kadoi chu hile je covid-19 coronavirus natna igen jinglai hin je masang lampega khovel sim tila Adam le evi thumat lo na zega nat na be bilovin thina ala tungta jichu tulai pau to kitonin bagen de lelen coronavirus to kiton again delen eden virus gulin bagen len eden nat na be bilovin eden thina jichu akilo son be bilovin je khovela adam levi son zo se doi tel na panglo ema ki ven theina panglowa ve su ke hitawa himale pathinin a hepina in achapa chang khani sun solin zia ala na behilawa ala thi ala mangthai kumtong got na changding tam takte hin na dingin Palm Sunday a message ilangai tha golun
lalpa Jesu Christa pathinin hukdam na ei simpega aging tezo si adingin happy na zega gin na hukdam na ding ei la bol pik tak zigin lalpa lo pina evak pikida yechu idoi tel na Jesun ei bol pik sa ipo mahile ikisa ni hele jechu dam na bebilowin kumtong hin na pathin cha hi theina le agolo dingle alo pina chan khom na dinga lalpan zigula chu adam le evia sukhil na ziga thina natna ala umta mizo si apel the lo ma le hen lalpan ji pel na ding ela bol pik tak to kitonin jechu evak sulang masanoma je chun Jesu Christa chungchang hin nibik ilamang mga ei Christian ten nibik hi abik tagin panga kawak sulang noma Jesu bangemitile Christmas Jesu Christa pathin chapa leimi hi ma ahung pin na vanlal cha Jehovelahin leimi he min eu leimi hem amang thai sate kumtung go na changding te pathin cha hi theina dingule pathin to yung khomo ama lo pina ichan khom pi thene dingun Jesu Christa pin ni champha Christmas hi ilamang sego yechu ni khat poimo ma ingai khok pen le ingai poimo pen khat le sega zebane chun Palm Sunday ilal pau Jesu Christa leimi he min ahung pinga himale ahung pin na hin alaki gen ta chu leng ahina te ho mi pil te thil pi ga pat suklat ti ho ilagen sega je to kitana chun Palm Sunday ya message in le ilangai thatawa e chun leng ahina ni khat bep asulanga ni khat pumlum le helovin e chu sabil tung novin ahung chonga ni khat sun choi hoin omiti imanga hosana le isam sega je chu Jesu chungchanga nibik poimo imat apanina Jesu ivak sukla nomin tin zeban chun pathinin akum tung lemgun na dana igen eden nat na eden thina apada hinna kumtung hinna isan theina dingo Jesu Christa chu leimi he mahung pim be hilovin igil lo na zo se ama chunga ngadin ithi sigun Calvary cross ahung thi jechon azau bukim ta akichai ta ate igil lo zego kumtong thina isan na dingo je pat huk dam na dinga pathin kumtong lem gut chu jesun cross asun ahun bol so again langa asam ma hiti chun akiko toka techon Good Friday iti new khan jesun gid lo koltang hinau be hilova gid lo ziga ithi naw pada huk dam na ding ela bol pik new Good Friday he je bane chun Easter Sunday akite je Easter Sunday hi Jesu Christa thina zowa athokin ni he ilamat matta go he je kawak gen nom chu hile Jesu thina le athokin na hi hiti neuza kawak gen noma pin thak na thu igen tak le je ma sanga chun kawak gen nom chu Jesu leya hung masangin John Baptist ahung masa John Baptist in athugen a message a chun khom pen a poimo pen chu gid lo simding repentance gid lo simun van ga manai tai ti Jesun le Jesu hungena a ji to kitone chun Jesun huk dam na e bol pik chu gid lo kisiga Jesu Christa bol pik huk dam na ama huk dam pa ding asang te zo si chu kumtong hin na changin huk dam na chu inei tawa ye chu sa pawin two sides of the same coin ativa sum alanga apoimo gel alang khat zo lo lele hi thelo ding gil lo simnal dik tak to Jesu Christa ginna achi khom ngaya ye chu John Baptist in le gen na khan lagid lo simnau to kitonin hung hing dok tawin lahin ho hung mangun tile alagena zit ni chu iwagen khom no masa je to kiton dewachun gilo simna le ginna akiton golin Jesu Christa e mau ziga athina le thim changa i thokin na dingo thina zo ong thokin na hi
ตุนินอัทักตะกินวะไงตัวเล่นอดุยไม่ซากิโลซิมนัดดิตักจุนเยซูคริสต์กินนัดดิตักกุมตงหินนัจันเทนาอันนี้สักเจโกเลจุนจันจินพาอิติตักเล่จันจินพาอจุนเยซูคริสต์อีกิโลเจโกเอมาอุสิกาอัฐินาเล่ทีมิจันนดิโงกีทีน่าจะว่าทอกินน่าจูอากิตอนเตะเสกเอจูตูนิหุนหินอัทักตะกินเยซูคริสต์กิโลมังทาอิฮิลายโออิสิโกองทีนาเล่ที่มิจันนิดอัทอกินนาจีนีจูอีสเตอร์ซันเดย์อิติเสโกเยจุนเยซูคริสต์ทอกิดินปัทยินจังละมะลัลเลหุกดัมปาสีมาอมินปามซันเดียเฮวตุปานีเกนปีกุลขันอัตเตปีทะกาวเทียงทอกองโซลาเป็นติโกสนีนหงตุงะเจจูนิบิกอิมาดูอปอยโมปะปังานาเป็นติโกสนีเฮเจเป็นติโกสนีจุนลัลปานอัลเซปอัลบอลโดตเตโซสีตักสังเตโซสีขะทะกาวินอาหุนโลดิมตาทะกาวินอาหุนเจียนจิลตาเจอปัจจุนอามากิงเตโซสิจุทากาวะเจนจิลาอุมินทากาวปุยหุยนาเจโคเวลาลัลปาเจสุคริสตาจุยตูกินุมเล่อเหตุปีกินุมฮิดิงะหินขมัดเทนดิงินลัลปานอากุมตุงเลมกุตุงเจียเอบอลปีกเตหิเจจันจุนอาตางปีอินิบิกมัดเตตุกิตนินเอวักสุลังมาสายตูนิหุนหินอีเกนตาโกลินนิบิกอิมัดลักลักะอปอยโมเป็นเลกติดิกปูตัวนี้หินวักไงตัวแล้วจนคริสต์มาสพามซันเดย์กูดฟรายเดย์อีสเตอร์ซันเดย์อาบานะเพนติโคสเดย์หุงมังดีฮิวะจีฮอโซสิลักหินหอยฮิอปอยโมเป็นอาเฮมติเลงปอยโมอิสกุซาจุมจุมอีเกนเทไม่เที่ยวไอ้ละจีฮอโซสิฮัดจะเลอปอยโมโลขัดปังโลเลอดังหอยอาฮิดิโกที่เราดิงอนะปฏินินอากุมตุงเลมกุดนะเอเลมกุดปีกเอบอลปีกฮิตีเลอีวักสุลังโนมาเฮจุนตัวนี้เยซูคริสต์ที่นั่นจะว่าทอกินนะทอกินนี่ตกิตนะไบเบิลจังโครินทอดขันนะบุงสมเลงามุนีมุนทุมหงซิมกตินจางทุ่มจางเลียสิมหิติโนจางสมปลีสมปัสกีหงสิมกตินโซลจากปอลหินเยซูทอกินนาทิลิเทนมักตังไม่a experience แบบฮิโลวินอามาเฮจินเป็นเลหิดิมอาจิกลักลักินอามันอาลาจิกตัมเปนะจินเลอกิจินเปนะกอรินโกซุมอบุยเป็นเตหิเลกิลอมอามาโกซุมเตกิงินเจทูฮีกิจินตะกินอะไรเกนะทอกิดจุงจังทูเลอาลาบุยฮิโมอามาหุนลายินฮิมาเลเซอดลอยฮิลจิตนดีตโกมินโซลจากโปลินกิจินตะกินกอรินทอดขัดนาบุงสมเลงานาหินอาลาจิกวักซิมลังฮิติโนจางทุ่มเลจางเลียจุนเกมันกัลมูจูทิลปอยโมมัสเป็นโกลินกะหุนฮิลซอนละฮิวคริสตาจูปะเทียนเลขทูเกนโกลินอีกิโลเซกุนอาหุงทิตานอาวูยุนปะเทียนเลขทูดุงจุนนิทุมนีนไก่ถออินอาตายสมปลีนาคริสตาจูทอกิโลอหิจุนกะทุเกนุหิอัทอนหินตินละกินนาวเลอัทอนฮีนาสมเลสกินาคริสตาจูอัลทอกิโลอหิจุนละกินนาวเลอัทอนหินตินละกิโลนาวะจิงนลายดิงละหิวฮีลัลปานาทูอัทักตะกินเอมัลสมปีเข็นลังเจไบเบิลจางสิมนาวหินทอกินนะฮิบังโกลตุกะปอยโมอเฮมติฮิโซลจากโปลินอเกนจินมากอรินมีเตอเฮทิมโลเตโฮตัมปีอมลายินอังไงฮอกเบพิโลวินอปอยโมมาจิกินเจตักหินกิจินตะกินอาลาจิกะทอกินนะเกนมาจางทุมนาขันเกมันกัลมูทิลปอยโมมาสเปนโกละกะหุนฮิลซอดละฮิวอาทินเจโซโซจุนคริสตาจูปะเทียนเลขาทูดุงเจกูดฟรายเดย์นี่อาทิค่ะปะเทียนเลขาทูโซลเนเตนอะไรเกน
ala ki gen sa pathinin akum tung lem gut na ala lem gut sadung zuya git lo ziga eimau athidinga umta sate eimau thile hen Jesu Christa panglovin thilew hen kumtong god mun chi yeng ding kha Jesu Christa ama eimau thasanga ahung thina jechun asulanga echun zia kawak gen nom zik pen tak su ahile igil lo zegun ahung thi pin thak na dik tak huk dam ki he chin na dik tak chun Jesu Christa eima ziga thi ahina he chin na achun eima je thina apada thokit hin khu hin the na dinga je chu e het chin sak the ma hi ti ewak gen lang no masa igil lo zegun ahung thi tan avuyun pathin lekha thu dung zin ni thum nin kai thoin om tai ate jehi kim khadin ni thum nin ati lam sangin zan thum ni thum ti boi pi loi bang al om khasega ai la jesu again na hin ni thum ni le ati zo se hi zan thum ni thum again ngai po ni thum ni le ati dung zin aman pathian thun alagen taksa ama chungchang aman le again tak dung zin le pathian le kha thua alaki zik dung zin ni thum ni khan kai tho in aum tai ti sol chak polin kichin tagin alagen he ezun Jesu Christa chu vuin auma ye chun thina in anang zo po thina in bang ma alo thei zo lo ningin thina zowin athokida ezun pathian thili the namak tang mai zihin ahung kilanga mathai lama chanchin pha mathai lama etle Jesu Christa thokin na incident thil tungte ka thana wachiten amu numeite mu again kha iwak eda hele angel gola avam jechun lin ahung ling na laya song ahung lik dok kiti sama jesu pathian thili the namak tak mai chun je juda ten again masak gol khan aman zo hung gen kit khana juda lam kai te kingin abit thei pe na ven bit na ding awat dot lion lahi thei ting ting un hi win atiu ahiwa himale zo si chu pathian thili the na bangma anan zo umpo e chun pathian thili the na mak tak mai chun je than sung chu angel ten lik dogin edi chun jesu chu thana thokit hidanin e mathai lama imo je ti chun chanchin pha e da hi le jesu thokin na hi alazik sau savo himale zilam chonggen sawu pung katin pathian thu golin jesu athoki ta hen ate jesu chu athoki be bhelovin athoki da ni somli le zan somli ama tak sangte ama gingte anung zuite kingin akilaga je zonung achun wana lak towin auma pathin lal chu pha chang lama achu lal le dampa simin auma je chun lal le dampa simi pha chun thagau thing tho ahun sola Yesu dani genu Pentecost ni kha ahung tunna isulang tawa Yesu sol chak polin je ho ala he chin ma mai neu khat kawak gen nom chu sol chak pol hi Jesu leya alen laya anasep laya anung zuitu ala pang lo hi male ama zuitu te thana lem sak tu golin ala pang male Stephen thahona sol chak pol hi lalpan Damaska khopa ma akimu pia pat khan ahin na dang lamin athokin na thil hi theina mak tak mai chun sol chak pol hin na su dang lamin ama masanga Jesu atak taga Jehovela ala umlaya azui tu te sanga gen theina haksat na bebilovin athu achanchin pha mong again na ale khathot zik na hele kichin zole tam zole kiting zo zik tuin alapan saga jesu athoki na thili thena mak tak main sol chak pol hin na asuk dang lama amat chak na tin le wa genoma jebana chun tukum Sunday school le Jacob le khathot izila ilagen tawa Jacob le khathot zik tu pa kha jesu su pi pa itiwa
Jesu su pipa ka Adam la ya tak sang ke lo be bilawa bang ma athil bol hole alangai lo himale athokin nungin korin le kha thot alag ziga solchak bolin athokin nungin Jesu Jacob chaki mupin ahin na adang lama echun chomlo kalin ging tu pi ting be belovin ko chom pui tu poimo tangmain ahung panga Jerusalem ko chuma vai hom na poimo taga doctrine thua thu poimo pen thu khen na sim tuin lalpan ahun mangcha Jesu Christa thokin na thili the na in asuk danglam Jehovela ama nunga ala semte mi pani iwak suklat no mahe echun solchak polin ahead chit ma jeng tuni hin iwak gen nom chile Christa chu thokit lo ala hi chun ka thu gen hi chanchin pha Jesu thina thu Jesu thokin na thu Jesu thil bolte ho Jesu thu gen te ho thil tam tak aging lo te laga le alage aging te laga le alage Korin ko chum te laga le alagen Jeho zo si kha Ji Christa chu thokit lo ala hi chun ka thu gen hi a thon hin tin Jeban chun ka thu genu lala ginu lala tak san ho zo si kha le a thon hi ding he ala ti he echun Jesu Christa athina be phelovin a thokin na hin je chun abukim na ahung kilang he ti iwak sulang no mahe echun Jesu Christa hi aban lama gen na chun Christa chu ala thokit lo hile lagin naw athon hin tin ati be belovin lagit lo nawa jing na lai ding lahiu atima echun thokin na alo pidan thokin na athil hi the na alam dan jehin ei mu sak he Jesu athokit nunga chun solchak poloi hinna sukdang lama achanchin pha again lion mi te na hung tak sango ama le thili the na mak tak mai neo Peter loin le thili the na mak tak mai nin chanchin pha alageno chanchin pha alagen thei piwa chanchin pha alakal sun pi jingo je ting lai sun solchak pol hin korin mi te king again na pathin iwa ngai to dingo tuni adoyum ma chu Christa thokit lo ala hi khale ama taksang te zo si khale athon hi ding solchak pol loi thu gen be belovin atak sang te zo si le agit lo na na lai ding Christa ala thi te khale amang tha hi ding ai athokit lo le atima echon tunin igen nom pen tak cho athokit je ga chun Jesu Christa ging te zo se atak sang te zo se chule thokit hin hua ama doi gola hin theina nei te hiuti tunin evagen nom kida jebanezun ka vagen ki nom chile pin thap na thu igen tagoile git lo sibna to kitona ginna igen na banin pathinin Jesu Christa e sim thang na hin korin thot nina bunga chang som le sagina chun kole Christa chun thil sim thak ai tai alui zo se igit lo naw le itin lo naw kum tong gon mun ichan pi di te zo si zo amang gama hi ta hen en ti mu athak ya thokit hin ko chu je chun agena Ephesia chun na phasem dinga Jesu Christa sima hi dan agena solchak polma main tita kingin ako chumte ahil ding be philovin ama kingale alagen na chun Jesu Christa achun ama itak sanjigun je happy na athil hi thena athina le athokin thil hi thena ti zo taitin gospel bookim athina le athokin na thil hi thena zala chun aphalo Jehovel nok na tele Jehovel ngai nak theina tele Jebana chun dik lo na te thien lo na te ho zo si chu i no ti thei dinga je happy na thili thena thokit na thili thena ging tu te asuk dang lam hidan solcha kolin tita kingin alagena Jebana chun ama doi lama dik takle thieng tho takle
ama lungoi na hin ho mat the na dinga je chanchin pha in thil hi the na athina le thokin na thil hi the na aum dan chu alagen kida je chun na phasema phat chum ngaya ama lunglam sem dok dinga sim hi dan teo agena zebana chun thu thung luilam wak lut zot len sam som thum le sagina a itin agena zelai chun pin thak thu ti gi yen lo ai zegin lalpa chu gingin la thil pha chu bol ta zete ni hi ki hen thelo ai atiwa lalpa gin na dik tak chun thil pha bol na aun su doka chanchin pha e de hel jesu na lege na chun thing chu aga ke heding hi gin na dik tak le gin na dik tak hilo chu i hin na hung kilang di hi ati esun tuni ige nom pen tak chu hile jesu krista ilal le hudam pa ding ipom na apada poimo ma ma chu je thili theina chu i hin kho asuk dang lama i hin kho angai alui gol hi talawa athaga ama duidana hin theina dinga jesu thokina thili theina mak tak mai chang tate gin na zala je chu e mawin idu thu samu ido du hilo lalpa akum tong lem go na jesu krista athina athokina thili theina apat aging te zo se chandinga jesu ala koisa hi echun je ging te zo se chun jesu I chan the hi e to kiton chun tu ni hin ngai tu thak hitin jesu krista ilal le hudam pa dinga ila kisan tak inei tak igin tak na to kiton hin ama adoi gol sem dingin ama thili thena achun dan igen tak pentecost ni evagen zoda imasang lama nibik hungum ding evagen langa je pentecost ne thagau thi hungkum ta chun jesu krista thina le thoki na thili thena sukbuki ma umta je taksang te zo se ka thagau chun thagau thiang tho chun chen chilin je thagau pui huina je thagau thili thena achu ama doi gol hin homang dinga lalpan e do he itu din mun hi vagen zot ki len izo masangin I khovel hi gen tam ngai lovin abui dan he ke mudan mai main vagen leng zego lom loma lockdown ki ti amin le ka le khapo shutdown ti chu Churachandpur ai ha bol ma mawa ala zego la ki bol le khalo thil dan ho ye de hi le jesun ahung kin na dinga thil tung ding again ho hi ahung gui tun na ho hadin ka ngai tu a again ta golin je thil hung tung hin revival chi chom chom khen khada Mizorama khen khan an le he tino hun ting revival atun thu bang he gamale bang ting hem chu je program chom chom ki ne na zal atun nge ging cha je padhin khovel hin thom hauna lin tak ane hile akilangin imo ejun tu ni hin ging tu ter ingai tu diu che hile jesu krista je ni big igenu poimo mang tu te hin jesu krista tu kitona je imat nau tu kiton tu ni hin abit tag main Easter Sunday tu ni huna imat nau tu kitonin ilalpa jesu kristan ei mau siga I thok sigo at thok be belawa I thi sigo alathia thimi channe dingun thina zuwa athokit tak na hin kho to kitona hing theidinga lalpan eilem gut pik te ho ngai tu thagin je hin thena athagau thiang tho ei chen chil tak na to kitona ama pui hoina hing dingin athak tagin je khovel boina je khovel thom hauna je khovel hak san na te ima bandi ko ma again thei umpoi apil pen a pen government a changkang pen ten le abe dongo again diu haksa sak tam pi he himal egim tu te jesu krista thina le thoki na taksanga ama lal huk tampa ne te ding te chun bang cheng hi boi male habakugin again golin ilalpa jesu krista ke pa taga damsung ni ei phal pek te ahin athagau thiang tho polna puihoina le umpi na lalpa lung oina le kipak na ei ma bol thei chana ei ma gula krista thamun na nei nai lo ten
mun na anei the na dinga bang ibol theyem bangolin ipau chapik theyem bangolin ipan pi the aumem ki hoi ngai tu in haksat na hun himale I Christian hi now Christa thina le thokin na chan khom pi te a thina thi khom te chu a thokin na tho khom a hi a ti golin sol chak polin je hin kho chu manga ama doi gol lalpan je na tuk ding iti le ki sa zo dingin I tuk lo le a tuk te ho a ding a pau cha pik ding be lewin I bol the cheng bol dinga ki sa zo a pan na dingin ko cho mi te I ki chil no ma he e chun imi mal hin khwa nat din mun zila lalpa I hin ding dan I pan ding dan e kok muwa e pan sak the na dingin tunin athak tagin lalpa keng bulin I hin na tewle I hunum na lai zo se hit patin ko na kol sak tagin lalpa zigol cheng tung male kei wang nang kalal huk dampa ka hun het chit tak zigin ginum tagin hun zuin ginum tagin hun het ping katin ka thei na ting nangin phala sak tinga gen ding gen zo ding le sep ding siam zo ding le pan pi ngai te pan pi thei dingin lalpa e pi in kia tuni ni ho hi imat diu ikidoi sak he zegola chumang thei dingin lalpan athu I chan chirin athak tagin e mal som pik ta hen amen